sarapan bubur gandum sama susu. Sama cake rasa coklat. Enak. Lembut apa kuenya, enak ini, kesukaanku yang kue. Lembutnya enaknya. Kalian sudah pada sarapan belum, Besti? Enak, gurih, kuenya gurih. Hổ sẽ cạnh con. Hổ sẽ con. Hổ sẽ.好食佢一次啫嘛，冇第二次啦嘛，特價。係啊，之前嗰個米輪子真係一年一節出啊。呢個禮拜我睇星期六或者禮拜我睇有冇。即係第二個禮拜又有。係啊，跟住冇啦。冇啊，都冇得傾啦。一年一次嘛。一年一次啊！係啊，出即係輪住嚟呢啲今日呢款，第日嗰啲款係咪咁啊？唔知。冇啊，係一年有兩次啊，上一次買咗兩次嘛，我上一次呢個星期六睇啦，有冇？冇㗎啦，好食㗎，好味啊！咁個原價幾錢咧？正價平時。冇啊，平時又係呢隻價錢啊。唔係。平時係貴啊嘛，你呢個特價啊嘛。平時貴啊。幾錢啊？平時係幾錢啊？平時係68咯。68，而家就39。39係啊。即39即係一半又唔止6折咯，6折咯。佢佢咯睇咁咯。平時佢都有69蚊。平時冇正價咯，即係69蚊就成日有。係啊，你啲冇㗎啦，冇成日啊，冇㗎啦，冇成日有啊，呢啲一年一節出㗎。我知啊，你俾69蚊佢咪成日有咯。冇㗎，係第二個條幫先有，美心冇啊，呢啲冇㗎。第二個條幫好似話江灣嗰邊咩條幫啊，美基基嗰啲啊，唔係呢啲有。人哋貴咯，即係唔係佢呢度出嘅就有68。68。係啊，如果喺呢個地鐵站呢個一年一次啊，冇㗎啦。佢平時冇得出嘅。我第二間就有68咯。第二間68係唔係佢東海堂㗎？唔係佢東海堂就一樣味嘅。一樣味。唔係真係唔同啊！日本出啊！日本嗰啲咯，日本出嗰啲，68。咁佢即係一年出一次係呢個款。係啊。平時就冇嘅。冇㗎啦，平時日日冇㗎，冇呢啲㗎。即係貴啲都冇。冇，貴啲冇，係第二個地方先有。但係唔係呢啲買咯，日本嗰啲咯。呢個好味真係好食喎，好味㗎。好味啊！得一次，你又知道佢嘅？我記得上我次買啊嘛，個一幫住冇㗎啦，一年一次啊，嗰個人講啊。哦，邊個講啊？我問啊嘛。問喎。係啊，問啊嗰個人。我即係問佢收錢嗰個。係啊。
因為你又知道佢一年一次佢送我次買咯，我送我次。我即係話幾時幾號咧就有得出啦咁啊！咁你又記住佢。門店店嗰日肯我睇到咯。翻嚟好快買晒啦，嗰日冇噶啦。咁你可以買2條啫。係咯，知道買晒。呢個睇啦，呢個又冇。呢個啊，咁個月呢個先有，過咗呢個月冇噶，今日幾多月啊？4月，係4月咯，1年1次4月先出。4月，睇呢個禮拜可能有啊，4月啊出，1年4月啊。4月又再出一次。係啊，咁你就69蚊。唔係啊，呢29蚊39蚊咯。都係39蚊，即係呢個4月出2次。係啊。哦，咁你咪睺住佢邊時度。係啊，就睇咩啊？1年1次係4月先出啊，4月先出啊。呢個過咗4月冇噶啦，唔出啊。大家睇咯喺嗰度。即係你而家4月出2次啊嘛？你話即係仲有1次。係啊，仲有1次啊。Ini kue Besti. Ini kue ini 1 tahun keluar sekali ya, jadi ada diskonnya gitu loh. 39, enak rasanya, kuenya lembut. Pokoknya mantap deh di lidah, enak. Tetep. Nanti aku lihat dulu di tokonya masih ada enggak. 牙渣啦，整開佢。係啊，陣間我俾人睇嘛，我俾嗰個人睇。有去上網。係啊。有去上網。我俾人睇係啊，我俾人睇。Kuenya enak. Aku suka ini kue ini. Bubur gandum sama susu. Udah kenyang. Sarapan bubur gandum 1 mangkok sama kue 1 potong, kenyang Besti. Alhamdulillah kenyang. Guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Terima kasih, matur suwun. Cus. Bye bye Besti. Bye bye. I love you.